Licala lenkhohlakalo lamengameli waphambilini Jacob Zuma nalabo lasolwa nabo lingahle lingabe nencubekela embili futhi leli cala leselidonse isikhathi bekulinzeleke ukuthi licala evikini lelengcile. Kepha ngalesikhathi bameli bazuma labasha bathatha leli cala babesebenta lebekungakalinzelwa. Batshele enkantolo ukuthi bafuna kufaka sicelo sekuthi advocate Billy Dona ahoce kuleli cala. Lesicelo lesi sitawufakwa ngaphansi kwemtsetfo lowengamele kuchutshwa kwemacala lothi umshushisi ude emandla ukuthi angashushisa. Nanoma kute izizathu leticacako letabekwa Zuma ngaphambilini uke wathi iNPA isebenzisana nalabo labangamfuni kute politiki ukuthi aboshwe. iNPA yabe seyiyatiphendulela njengoba yathi lesicelo sibonakala njengaleso sakudzala. Tati tetemtsetfo titsi kuya ngebufakazi uma buphatheka kulesicelo saZuma. The prospect of success, it depends mainly on the merits of the case and the evidence that the defense will provide or will table before the court. Because remember, some of the issues were ventilated before. The success of their case will be entirely based on the evidence that they will bring before the court to support their application. Encwadzini lefungelwe yaZuma kubuka ukuthi Zuma uvete lake akuveta ngaphambilini nale kwasenjetwa ngakwe ekutheni kuhociswe lokushushiswa kwakhe lekuyindvo leyacithwa enkantolo. Nanobe letinye tati tetemtsetfo titsi kulilungelo lakhe Zuma ukuthi ende imitamo yekuthi ahoce dona kuleli cala. Kukhona labo labathi nguletinye tindlela tekwetama kubambelela leli cala. If he is going to appeal whatever decision that comes out of the Pietermaritzburg High Court, then this matter may take almost a year to get to the trial stage where the facts and the allegations will be ventilated either by the same advocate Billy Downer or a new prosecutor, who in this case may need more time as well if Billy Downer is excused in the case to read and prepare for the case because he has been in the case for so many years. If he does not get it in his favor in the Pietermaritzburg High Court, it's likely to end up in the Constitutional Court. Kusengakacaci ukuthi umbuso uyobe sewuphothuleni kufaka amaphepha awo ekuphendvula nobe kutawulelwa tetfulo nalibuyela enkantolo kusasa loludzaba.